Keching siang neng kese krokhodong sa branch tumpen one day football tournament kibipo. Kese rong plim plamaro ke parlo kese krokhodong aro so tumpen sipatir pi ponsi keching siang neng arnisia farman football ke pathua jai mek sarthi kram sa rong krokhodong pathua klamalong kibipo. Bangso ke pathua jai mek kese dipu district committee dihin ribang ari deng pensi ing pupon. Lasam se kese rong plim plam branch committee achun bang kese dipu branch asa hemachun bang Anthony rong paratumta aluhia man pen chetong dot kado kabe bitung sirke batumang bong pathu ponde dapi angdung kiti angdeng along Yamuna FC la penting adong FC dilaya tumang bong si chetan pon apor judhud anting adong FC atumpum ni la pen Yamuna FC atumpum thom an thapon si Yamuna FC atum chepahai pon dipu pen Edwinson Hanse report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.